E whai ana te rūnanga kōhanga reo o te motu, kia whakatūria he ture e makere mai ai te kōhanga reo i te mana whakahaere o te tāhuhu o te mātauranga. Koenei te rā tuatoru o te tono ko huki huki a te rūnanga ki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko Katarina Rātana tēnei, i tipu mai i roto i nā āhua o te kōhanga reo. Kia mautonu ai nā tikanga, te reo, nā moimoi a o tātou tipuna, hoki atu ki nā kuia, nā kraua i hikoi atu, hei whawhai mō nā tikanga Māori. Ko te pātai nāia nei, mā wai te reo Māori e hāpai. Kia hau te tīmatana ko te kōhana reo, nā te mea kai reira e whakatōhi ana te reo. Wanaru hāreke te reo i rātau pākeke, nā ko tā tātou he tōma i a rātau, ki roto i te kaupapa o te kōhana reo, kāko, te tahai wā rātau tamariki. I te kore whakai te traipuna, e a mātou ni hehea. Ka haere tunu mātou, ka whawhai tunu mātou, mo hea rātou ro, e rātou. Kaere mā mātou ngā pake ngā kei taro e muri a mātou nei pēr, e kau e tēnei ahuatau. Engari te wauata, ke whakai mai. Ko toru te kautau te ropu matua te kōhanga reo e kōkiri ana i tēnei kaupapa. Heo ināia nei kei mua rātau i te aroaro o te traipuna o Waitangi. Engari, ka taia tonutia e te kōhanga i wēnei rā, te whakatinana i nā moemoea o rātau mā. Kia nei me whakatika ētahi mea pērā i te pūtea, kia orite ki tā te early childhood, aha koa te aha. He pai noiho nā mahi a nā whānau me te iwi ki te kaupapa o te kōhanga reo. Nā reira, ka pakana tonu a Katarina Rātana kia ora ai te reo Māori, aha koa ka tau pēhea te traipuna rā. Te ata Melbourne, te karere.